Pi ki Paidbah ke bdai ki bobiet. Moh ke bangi ong hapok meliam. Hato Paidbah udon kam jingra. U MLA Barim ka Milliam u ba Ronnie Villing do ulakan tha jor ya sarkar jilla ka ba Sam Sniang Sam Syiar bat ki wei ki jing ai tang menta balajan ka election. Habakren menta ka khat sautarik uno pra ar puar u ba Ronnie uloong balada ka sarkar kamut hok chisha kaladei ban ai na du menshua knang bakibayo pedyangkin yo jing mentoy shisha. Henry, kabas ngosi kalong baki persyang bantit ya ka vote da ka pisa ka sorkar tang hakani ka por shua ka election. Uloong baki Paidbah ka melim kim day ki babiet bad sya penbiet. Tang ban job election. Lada pidon shisha ka jing temu tengam ong ya marsin job. Pi ki Paidbah ke bdai ki bobiet. Moh ke bangi ong hapok meliam. Hato Paidbah udon kam jingra tang shua election. Sino kita ki skim fokus borosan senam kijak. Upai ba utangan tang sansenem, upai ba udon kam tamu kli tamata nelajan election. Upai ba udon kam kita ki Sniang ki Syiar tang shua election. Lada PI marsin job ngangai kitu ki Paidbah lada kiyo si artelina sauteli Sniang mentala roy si fokus samteli lakam kiyo. Mata PI shua election. Bangan ne tu ia pi lajet iki beneficiary ban I Syiar. Tang kesem kim don bopli. Tentang ulok adu kun hia dekalok wong pinbu ahno ketu ke Syiar tempat tang kesem don. Pi kini kidi tang kejing penlut put ya kapisah Paidbah tang ban job election. Lada pidon sisya kejing temu tengam ong ya marsin job dari kumno hadin sisien bopila penmang tengka lengba kata ka dorbar mang tengka ne ka budget session. Hadin sisnam samno ke. Dia sau senam Paidbah lakio. Mentah sibanai arbana syuali penbe ya Paidbah daki program balik sam kita ki Sniang ki Syiar ki long san senam duna Paidbah amno kam jingera. Mentan lajan election piong namar ba pinio jimantoy mo political party te Paidbah ada masuk tu kini kijing sam kidi tang kijing penbit ya ki bot jong Paidbah dai bo Paidbah mantoy shisha kamalim ka don kam pun piong nado ki infrastructure kum kalenti kesengkin kumbang undi hangta kani ka telecommunication pinpet mata nadong sedong ladon kam lemba balek information technology ladon kam show kita ki broadband, ladon kam show kita ki wifi, hangta ladon kam show ka uninterrupted power connection. Pej mentang ngai syong bat pi non lai. Kat kene ke jingkria nyap thang di show la menta. Temudur ki riu temen, mudur ki bapang bopli, ngabamlong man bu show la, hajan bapang le kumo. Ladon kam show uninterrupted power supply, kamot ka jing ai boarding electric, kapamdon jing thut, idon kam show ki jaka jingai sumar, idon kam show ki jaka puli, ki babon bang idon kam mdai tanga melim konstitusi keleng berok ki jela nak keseng kongres ladan ni job nin pej berok ki jela kinyo kata baki kun samla jongi kin biangka jaka puli kin biangka kam ka jam hangta ki Paidbah nong rep ki Paidbah nong kendong kinyo ke jing kersyan lamba ki ta ki policy terekam ki batrai berok san senam mdai tang si bena arbana syua ki election kembalong ni ke sarkar mentandang penkre hana bantau kita ki college berok san senam ki leyu entau syuk ki hospital proses senam pilayu kini kedai ki Paidbah ki mde ban bit kini kidi tam ki ban penbit election ban penbit syuk election hato la ban penterekam kita menta le tang syuk notify ke election commission ki election kamu sebenarnya ngim non syuk penterekam la ban penterekam kini hapo syuk kan go Paidbah wadia bit kini ki penbit kini ki sing sang hima sima ki babat ya ke porsen Syiar mata hapo ke jinggalam